Yes, reka tubasuhuze tubifurize ibihe byiza mwebwe mukurikira ndetse mugatega amatwi amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Twongeye kubana namwe rero mwebwe mudutega amatwi aho muherereye hose, yaba abari mu gihugu cy'u Rwanda, yaba abari mu bihugu bitandukanye by'aka karere ka Afrika y'Uburasirazuba. Ubwo turebe Uganda, Tanzania, Kenya, Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibindi bihugu byinshi bigiye bitandukanye biherereyemo ababasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Twebwe rero ibyacu ni amakuru niyo tuba tuza tugarukamo kugira ngo tubagezeho mu by'ukuri uburyo biba bihagaze ni hirya no hino muri aka karere ka Afrika y'Uburasirazuba, dukubitira mu gihugu cy'u Burundi. Nyamuneka kugira ngo tubabwire ngo bihagaze bite kuri ubu butaka bw'abashinga ntahe, cyangwa se ubu butaka mu by'ukuri bigaragara yuko ari ubutaka bw'abarundi. Inshuti bavandimwe, turaza kugenda tureba mu buryo buziguye ibikomeje kugenda bivugwa ku butegetsi bw'iki gihugu cy'u Burundi, uburyo ibintu bikomeje kugenda bisa naho bihinduka umunsi ku munsi, umunota ku munota, kugera naho abasesenguzi basanzwe bakurikirana ibya politiki y'aka karere bavuga yuko mu by'ukuri iki gihugu cy'u Burundi gishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane. Aka kaga gakomeye cyane rero abo basesenguzi bagenda basa naho bagarukaho ni ukuba imipaka y'iki gihugu cy'u Burundi imwe n'imwe ifunze. Murabizi neza ko igihugu cy'u Burundi gikora ku bihugu bitatu, ni igihugu cya Kongo, igihugu cya Tanzania n'igihugu cy'u Rwanda. Muri iyo mipaka rero yinjira mu gihugu cy'u Burundi, umupaka umwe wonyine niwo ufunguye, ubwo ni umupaka wa Tanzania, by'umwihariko ku mupaka w'igihugu cya Tanzania, ariko ahandi hose harafunze, yaba ku butaka bw'igihugu cya Kongo nyuma y'uko inyeshyamba za M23 zifata umujyi wa Goma. Mu by'ukuri uriya mupaka wa Kavimvira warafunzwe, ndetse ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda naho murabizi neza ko umupaka wa Ntemba urafunze, umupaka unyura ku Kanyaru urafunze. Ibyo ni bigaragaza ko mu by'ukuri iki gihugu cy'u Burundi mu by'ukuri gisa naho gisumbirijwe. Ikindi kandi mu byibuke neza yuko hari ikibazo cy'ubukungu butifashe neza, ibura ry'igitoro, mu by'ukuri ibura ry'akazi mu baturage. Ibyo byose ni ibibazo mu by'ukuri bigaragaza yuko ari ibibazo bitoroheye iki gihugu cy'abavandimwe cy'u Burundi. Hagakubitiraho menace ikomeye yo kuba izi saha bamaze kugenda basatirwa n'izi nyeshyamba za M23. Murabizi neza yuko inyeshyamba za M23 zamaze kugenda zifata uriya mujyi wa Uvira. Turaza no kugaruka ku itangazo ryazije gushyirwa ahagaragara mu by'ukuri n'izi nyeshyamba za M23 nyuma y'uko inama y'umuryango w'abibumbye yateranye ku itariki ya 12 yaje kwanzura ndetse no gufatira imyanzuro ikakaye izi nyeshyamba za M23 mu by'ukuri isa naho yishingikanisha, inagaragaza yuko ngo amahanga adakwiye kuba yayifata nk'umutwe witwaje intwaro cyangwa se nk'umutwe w'iterabwoba nk'uko leta ya Kinshasa mu bitandukanye yo yakomeje kugenda ibivuga. M23 isaba yuko bagomba gufatwa nk'umutwe w'impinduramatwara cyangwa se nk'igisirikare cy'impinduramatwara kigambiriye gusa naho kisenya igisirikare cyaneshejwe cyangwa se cyatsinzwe, aricyo gisirikare cya Kinshasa. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo, ariko nanone mudukunde tuze kugenda tureba muri CNDD-FDD amakuru ari guturukamo yuko hakomeje kugenda hagaragara umwiryane ukomeye cyane mu bakadire bakomeye. Barapfiki barimo barareba mu by'ukuri ninde uri buhabwe ubushumba bwo kuyobora iri shaka rya CNDD-FDD ndetse akanabahagarira mu mwanya w'amatora ateganyijwe mu mwaka 2027, aho bivuga yuko benshi mu barwanashyaka cyangwa se benshi mu barwanashyaka biri shyaka mu by'ukuri bavuga bati Perezida Evariste Ndayishimiye ntabwo ari ku rwego cyangwa se ntabwo ari ku rwego rwo kuba yakongera kuduhagararira, kubera yuko manda amaze gusa naho ayobora ntabwo twigeze tubona impinduka mu by'ukuri zishobora kuba zagirira akamaro abanyagihugu b'abarundi mu bihe bitandukanye. Bakomeje kugenda mu by'ukuri basafaringa kubera ubutegetsi budahamye, ubutegetsi mu by'ukuri budaharanira gukorera abaturage, ubutegetsi bwa ruswa, ubutegetsi bw'ibindi bikorwa byose bibi birangwa, ubutegetsi bubi bwose bubaho. Cyo nicyo twababwira. Turaza kubabwira nanone indi ntambara ishobora kuza kwaduka hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, nyuma y'uko amakuru dukomeje kugenda twakira mu bice bitandukanye, yaba mu ishyamba rya Kibira hamaze kongerwa abasirikare b'u Burundi. Si mu Kibira honyine, ndetse imipaka yose ihana imbibi cyangwa se imipaka yose ihuza ibihugu bibiri, yaba igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, biravuga yuko rwose abasirikare bakomeje kwiyongera ku mipaka myinshi igiye itandukanye. Ni bamwe mu batangabuhamya baduhaye amakuru by'umwihariko baherereye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Mu by'ukuri biragaragaza yuko nabo bafite ubwoba bukomeye cyane
ubwoba ni bwinshi nyuma yo kwiyongera gukomeye kw'abasirikare b'u Burundi ku mipaka ndetse n'imbibi z'iki gihugu cy'u Burundi, aho bivuga yuko igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri gishobora kuba kirimo kiritegura ibintu bikomeye cyane birimo n'intambara bashobora kuba bagenda barwana n'igihugu cy'u Rwanda nk'uko bo bakomeza kugenda babigaragaza. Ni igihugu cy'u Burundi rero kigaragaza yuko cyiteguye gukora ibishoboka byose kigahangana n'umwanzi, umwanzi kivuga yuko ari leta y'u Rwanda, ndetse mu bihe bitandukanye Perezida Evariste Ndayishimiye w'iki gihugu cy'u Burundi we yakomeje kugenda agaragaza yuko ngo u Rwanda arirwo rutera inkunga Red Tabara, ndetse anashinza igihugu cy'u Rwanda yuko cyabimye bamwe mu banyabyaha bakoze ibyaha birimo no kudekarara kudeta ku butegetsi bwa Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2020 mu mwaka wa 2015. Rero ubu butegetsi bw'u Burundi bwo bugaragaza yuko butazigera buvuga rimwe na leta ya Kigali, ari nabyo byatumye imipaka ifungwa, mu gihe leta ya Kigali ngo yaba igicumbikiye izi nkozi z'ibibi zasize zikoze amabara muri iki gihugu cy'u Burundi. Turaza kureba uyu mugabo bita Zefani, uyu nguyu ahagarariye igihugu cy'u Burundi mu muryango w'abibumbye. Uyu nguyu niwe muyobozi mukuru ukomeye cyane uhagarariye igihugu cy'u Burundi mu muryango w'abibumbye, ndetse yaje kugenda agaragaza byinshi, agaragaza yuko hatagira igikorwa ngo umuryango w'abibumbye ngo yitambike muri iki kibazo cy'u Burundi, ibintu bishobora kugenda mu by'ukuri bikomera cyane. Andi makuru tugomba kuza kugenda twibandaho ni uburyo iki gihugu cy'u Burundi nyamuneka nikitareba neza kudeta ishobora kuza kuvuka. Kudeta ishobora kuza kuvuka muri iki gihugu cy'u Burundi. Ikindi, u Burundi burimo buritiranya ibintu, bari kwitiranya ibintu aho bakeka yuko ngira ngo inyeshyamba za M23 zikiri mu birometero 200-300. Nyamuneka bavandimwe b'Abarundi mubimenye neza yuko mugeramiwe. Izi nyeshyamba za M23 zamaze kugenda zibegera, zifite ubushobozi namwe muzi neza, nuko ari ukuri mwirengagiza cyangwa se abategetsi b'u Burundi birengagiza. Barabizi neza 100% yuko izi nyeshyamba za M23 zifite ubushobozi bwo kugera i Bujumbura, bagakora operasiyo za gisirikare, bagafata ikibuga cy'indege cya Bujumbura, bagafata ibiro bikuru bya gisirikare, bakongera bakagaruka ku butaka bwa Kongo. Barabizi neza yuko izo nyeshyamba bahanganye nazo zifite ubwo bushobozi. Ibi rero mu by'ukuri birasaba yuko habaho kwitonda ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi, kuko mu gihe u Burundi bwashaka kuba bwakomeza ibikorwa byabo nk'uko babikoraga mbere yuko izi nyeshyamba zigera kuri uyu mujyi wa Uvira, byaza kuba akaga gakomeye cyane. Reka tuze kureba mu by'ukuri ibyaje gutangazwa n'umwe mu bagabo bakomeye cyane basanzwe bakurikirana iby'iyi politike y'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba, aho yagarutse ku bijyanye no kuba ngo ubutegetsi bwa Kinshasa aho bigeze bugomba gushyira agapira hasi. Bitabaye ibyo, izi nyeshyamba za M23 amakuru y'ubutasi yamaze kugenda amenyekana nuko zigiye kwerekeza Kinshasa. Ariko ukibaza uti leta ya Kinshasa n'igisirikare cyayo bari buze gukaruma ibikorwa by'izi nyeshyamba? Niba izi nyeshyamba zarabatsinze SADC ihari, izi nyeshyamba zikabatsinda ingabo z'u Burundi zihari, izi nyeshyamba zikabatsinda abacancuro bahari, zikabatsinda Wazalendo ihari, nyamuneka murabona ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi buri buze kugira icyo bukora mu gihe aribo bonyine baba basigaye ku rugamba? Kuko Burundi bwo bwamaze kuvamo tayari. Ubu Burundi bimeze nk'aho ari umugani ku butaka bwa Kongo. Ntabwo Burundi buzagaruka pe, ndabarahiye. Abantega amatwi mu byumve ndabidekaraye, ingabo z'u Burundi ntabwo zizongera kwisanga ku butaka bwa Kongo. Harabanza hakurwaho defense z'u Burundi ziri mu bibogobogo, mu bijombo, Mikarati, Mikenke, muri Fizi, muri Sud Kivu. Nibamara ko habakura, nyamuneka ndabarahiye kandi mbabwije ukuri yuko ingabo z'u Burundi zitazongera kwisanga kuri ubutaka bw'igihugu cya Kongo. Ngira ngo twe twagarutse ku kijyanye n'intambara ishobora kuza kwaduka hagati y'igihugu cy'u Rwanda
n'igihugu cy'u Burundi. Uburundi izi saha n'ubu ntabwo bariyumvisha yuko bahanganye na M23, babagaragaza yuko bahanganye n'igihugu cy'u Rwanda. Uburundi rero ibyo byabuteye kujya mu ntambara, bajyanamo n'umutima wabo wose, bazi neza ngo bahanganye n'u Rwanda kugira ngo bereke isi yose yuko mu by'ukuri Uburundi bufite ubushobozi bwo kuba bwakataka. Yes, icyo tugomba kugenda tumenya nuko mu by'ukuri igihugu cy'u Burundi kigomba kwitwara neza muri ibi bibazo, by'umwihariko abadede cyangwa se iri shyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD riyobowe na Perezida Evariste Ndayishimiye, rigomba kwitonda. Ahangaha ngira ngo reka tubanze turebe ngo iri tangazo ryamaze kugenda rishyirwaho umukono, ngo ese uyu mwuka mubi uri hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda ubundi kubera iki? Kubera iki igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri ari ibihugu bisa naho birebana y'ingwe? Kubera iki abarundi mu gihe gitandukanye bakomeza kugenda bagaragaza yuko mu Rwanda rwaba rufite umugambi wo kubatera? Ibyo turaza kugenda tubirebaho, nyamuneka turebe ngo bihagaze bite. Ariko nubwo umwuka utameze neza hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, nanone biravuga yuko rwose izi nyeshyamba za M23 mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo zirimo zirakorera amabara ingabo z'u Burundi, zirimo zirakora amabara mu buryo budasanzwe. Ni mu bice bya Bibogobogo, Bijombo, inyeshyamba za M23 zamaze gutanga gasopo ikomeye cyane, bayihereza igisirikare cy'u Burundi ndetse kugira ngo u Burundi bwitware neza muri iki kibazo. Bitabaye ibyo ngibyo hashobora kuza kubaho kurasana. Ubu rero amakuru turi kugenda twakira nuko muri iki gitondo rwose bigaragara yuko hongeye kubaho gukozanyaho bikomeye cyane hagati y'igisirikare cy'u Burundi giherereye mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, ubwo mu misozi miremire ya Minembwe, mu bice bya Bibogobogo, Mikenke, Mikarati, aho hose ngira ngo murabizi neza yuko ingabo z'u Burundi n'ubundi zisanzwe zihari. Ariko inyeshyamba za M23 zamaze kubahereza igihe ntarengwa, ndetse izi nyeshyamba zibabwira yuko bigishoboka ingabo z'u Burundi zava ku butaka bw'igihugu cya Kongo mbere yuko intambara bayibashozaho, cyangwa se mbere yuko izi nyeshyamba za M23 zashoza intambara ku Burundi. Uburundi buvuga yuko bwagiye ku butaka bwa Kongo kujya guhangana na Red Tabara, ariko amakuru dukomeza kugenda twakira nuko bivuga yuko iyi Red Tabara yamaze guhabwa igiturire, cyangwa se twavuga yuko ari ruswa. Bamwe mu bari bagize iyi Red Tabara, mu bakadire bakomeye ba Red Tabara, Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye abiyegereza kugeza aho izi saha bivuga yuko yabahaye imyanya ikomeye mu nzego z'ubuyobozi. Iyo Red Tabara rero akaba yarayishoboye muri ubwo buryo. Rero igihugu cy'u Burundi cyo kikaba kiri hariya ku butaka bwa Kongo mu buryo bwo kwishakira amaminere ndetse no kugira ngo barebe yuko bakomeza gukora exploitation ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ariko bakitwaza yuko mu by'ukuri ngo bari hariya mu buryo bwo kugira iki, mu buryo bwo kujya guhangana na Red Tabara. Ibi rero nibyo izi nyeshyamba za M23 zanze, ziravuga ziti ubu butaka n'ubw'abakongomani kandi bya Congolese. Ubwo niko M23 mu by'ukuri igaragaza ati twebwe turi abakongomani by birth, by documents, biragaragaza yuko twebwe turi abakongomani. Ubwo rero ingabo z'u Burundi tuzihaye igihe ntarengwa cyo kuba zamaze kugenda ziva kuri ubu butaka bw'igihugu cya Kongo. Ibyo rero bikagaragaza yuko mu gihe iki gisirikare cy'u Burundi mu by'ukuri cyaza kugira ibyo gishaka uburyo bwo guhangana, bishobora kuba byahita biteza impagarara zikomeye cyane, by'umwihariko mu ntambara ishobora kuza guhuza iki gihugu cy'u Burundi ndetse n'izi nyeshyamba za M23. Ubwo ngira ngo turaza gukubitira aho ngaho turebe ngo bihagaze bite mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, niba koko ingabo z'u Burundi ziteguye kuba zajya mu ntambara n'izi nyeshyamba za M23, ndetse tuze kugaruka ku byaje kugenda bitangazwa n'igihugu cy'u Burundi, ndetse banavuga bati igihugu cy'u Rwanda kirimo kiradushozaho intambara, kiradushakaho intambara. Ngira ngo ibyamaze kugenda bitangazwa n'u Burundi turaza kugenda tubigarukaho mu nama y'umuryango w'abibumbye yateranye ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2025, ariko tuze kugenda tureba nyamuneka dingo bihagaze bite muri CNDD-FDD. Turaza kwitabaza umuvandimwe mu kiganiro aze kugenda atubwira ngo bihagaze bite by'umwihariko, kuko no umuvandimwe usanzwe amenyereye mu by'ukuri iyi politike y'iki gihugu cy'u Burundi n'uburyo ishyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi. Turaza kugenda tureba uburyo bihagaze cyane, ndetse no mwiryane bivuga yuko ushobora kuba uri muri iri shyaka mu buryo budasanzwe. Bamwe mu bakadire b'iri shyaka barabona yuko Perezida Evariste Ndayishimiye atabushobozi afite
cyangwa se adafise ubushobozi bwo kuba yarongora uyu mugambwe wa CNDD-FDD nk'uko mu by'ukuri mu bihe bitandukanye byakomeje kugenda mu by'ukuri bigaragara. Kitubavandimwe ngira ngo n'andi makuru agiye atandukanye turaza kugenda tureba ngo bihagaze bite mu bice bitandukanye by'iki gihugu cy'u Burundi, tuze gukubitira hariya ku mupaka wa Gatumba turebe ngo bihagaze bite, hamwe n'andi makuru agiye atandukanye. Nyamuneka mudukorere subscribe, mudukande like, share ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibanyura aho muherereye hose. Nshuti bavandimwe, hari amakuru rero ari kuvuga yuko iki gisirikare cy'u Burundi ngo cyaba gifite impungenge zikomeye cyane yuko gishobora kuza guterwa n'igihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo iyo ngingo ndagira ngo ari bariye duheraho. Ibi ngibi byamaze kugenda bitangazwa n'uhagarariye iki gihugu cy'u Burundi mu muryango w'abibumbye. Yaje kugenda agaragaza yuko impungenge ku mutekano w'akarere zitejwe n'igihugu cy'u Rwanda. Niko yaje kugenda mu by'ukuri abigaragaza. Umutwe wa M23 wongeye kugaragara ku mugaragaro mu by'ukuri mu mwaka wa 2021, ubwo bivuga yuko ari umutwe ugize ihuriro ry'abakongomani, ndetse binavuga yuko ngo haba harimo mu by'ukuri n'abanyarwanda baba bari kugenda mu by'ukuri batera inkunga ibikorwa by'uyu mutwe. Ibyo ni byaje kugenda bitangazwa na ambasaderi w'igihugu cy'u Burundi mu muryango w'abibumbye, ndetse agaragaza yuko nubwo bwose amasezerano ya Washington aherutse gusinywa ku itariki 4 Ukuboza hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyizweho umukono, ariko Uburundi bwo burabona yuko mu Rwanda rutiteguye kuba rwakubahiriza aya masezerano. Ibi ngibi agasaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'abibumbye muri rusange yuko ngo bagomba gukira igitutu bashyira ku gihugu cy'u Rwanda kigahagarika ibikorwa byacyo mu gutera inkunga umutwe w'inyeshyamba za M23 zisanzwe zihanganye n'ubutegetsi bwa Kinshasa cyangwa se n'ubutegetsi mu by'ukuri bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndetse yakomeje kugenda agaragaza yuko uruhare rw'igihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka wa 2023 Uburundi bumaze kohereza abasirikare bagera ku 10,000 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagamije gufasha ingabo za Leta ya Kongo guhangana n'imitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendo ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye. Ariko nyamuneka tukiri aha ngaha, Uburundi bugaragaza yuko bwaje ku butaka bwa Kongo kugira ngo buze guhangana n'imitwe yitwaje intwaro iri hara ku butaka bwa Kongo harimo n'umutwe wa M23. Ariko nitwirengagiza yuko Uburundi zisaha buri guhangana na M23 alongside cyangwa se bufatanyije na za Wazalendo, ubwo zirimo za Maimai Codepo, kuko murabizi neza yuko iyi Wazalendo cyangwa se uyu mutwe, iyi militia groups ya Wazalendo ari mu by'ukuri ari imitwe yitwaje intwaro yibumbiye hamwe, yibumbira mu kiswe Wazalendo kugira ngo bahangane na M23. Ubwo bigaragaza yuko rero Burundi niba bwaraje ku butaka bwa Kongo buje gufasha Kongo guhangana n'imitwe yitwaje intwaro, ntabwo Burundi bwakabaye burwana buri kumwe na FDLR, burwana buri kumwe na za Codepo na Paeko n'indi mitwe myinshi yibumbiye mu kiswe Wazalendo, ariko izisaho Burundi bukagaragaza yuko buhanganye na M23 aribo bahanganye, nyamara ku rundi ruhande bafite n'imitwe yitwaje intwaro nayo bari gukorana. Ibyo rero ntabwo M23 nayo ubwayo yabyihanganira. Niba koko Uburundi bwarajana ku butaka bwa Kongo, nibwemere buhangane n'imitwe yose muri rusange, buhangane n'izo za Maimai, za Nyatura, za Codepo, Paeko, FDLR, n'iyi mitwe ya za Red Tabara, Gumino, twirwaneho. Mu by'ukuri bigaragara yuko Burundi buri gufatanya na Leta ya Kongo kurwanya imitwe yose muri rusange, atari kuvuga ngo bararwanya M23 cyangwa se bararwanya twirwaneho, mu by'ukuri isanzwe iharanira uburenganzira bw'abakongomani muri rusange. Aha rero bikagaragaza yuko izi ngabo z'u Burundi zigera ku 10,000 zarungitswe mu burasirazuba bwa Kongo zikaza gufasha igisirikare cya Leta ya Kongo, ariko bikanavuga yuko rero mu by'ukuri uyu mugabo yakomeje avuga yuko mu by'ukuri nubwo bwose igihugu cy'u Burundi cyagiye kigaragaza uruhare rwacyo mu kuba izi ntambara ziri mu burasirazuba bwa Kongo zahosha, mu by'ukuri ngo ntabwo u Burundi bwagakwiye kuba izi saha butewe icyugazi gikomeye cyane n'igihugu cy'u Rwanda, ngo bivuga yuko aricyo cyabuteye
banyuze mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo murabyumva neza ibikomeje kugenda bitangazwa n'iki gihugu cy'u Burundi. Nyamuneka u Burundi buragaragaza yuko buzakora ibishoboka byose bugakomeza kuvuguta umuti ukomeye cyane ku gisirikare mu by'ukuri cy'inyeshyamba za M23 mu gihe baba bateye intambwe basa naho basatira uyu mujyi wa Bujumbura, nk'uko amakuru dukomeza kugenda mu by'ukuri tubona. Reka rero tubabwire ngo bihagaze bite ku nkuru twabonye igihugu cy'u Burundi cyagaragaje yuko gitewe impungenge zikomeye cyane nuko bafite ubwoba yuko mu gihugu cy'u Rwanda gishobora kubatera kinyuze ku mipaka yose ibi bihugu bisangiye. Ni amakuru avuga yuko mu by'ukuri iki gihugu cy'u Burundi ngo cyaba kirimo kiritegura intambara mu buryo bukomeye, ndetse amakuru twakiriye nuko ngo hari abasirikare bagera ku 3,000 b'Abarundi bamaze gusatirizwa cyangwa se kwegerezwa imbibi z'igihugu cy'u Rwanda mu gihe icyo ari cyo cyose iyi ntambara yatangira, Uburundi bukaba bwabasha kuba bwakivuna umwanzi nk'uko bwo bukomeza kugenda bugaragaza ibikomeje kugenda bigaragara hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Nshuti bavandimwe, ngira ngo nk'uko mubizi twari twababwiye n'izindi ngingo zigiye zitandukanye zijyanye n'uburyo umwuka uhagaze muri CNDD-FDD. Abadede rero nk'uko mu bihe bitandukanye byakomeje kugenda bigaragara, abadede nabo hagati yabo ubwabo ntabwo byoroshye. Ntabwo CNDD-FDD ishyaka bwite rukumbi bigaragara yuko itagira na opposition, kuko wenda bo bita Agathon Rwasa uyu nguyu niwe wakabaye ahangana na Perezida Evariste Ndayishimiye. Hakaba n'irindi shyaka rya politike rya Iporona nayo ni irindi shyaka rishobora kuba rya kompeta na CNDD-FDD, ariko nyamuneka wareba ni ishyaka rigizwe n'abakeya cyangwa se nabo bita ni minority bwo mu by'ukuri ni abaturage bakeya gukurikije abandi bari muri CNDD-FDD. Mu by'ukuri biragaragaza yuko iri shyaka rya CNDD-FDD nubwo bwose bafite intambara ikomeye bakomeje guhangana nayo, yo guhangana n'igitutu gikomeye, ndetse bivuga ikinyeshyamba za M23, ndetse bakomeje guhangana n'intambara bwite zibura ry'igitoro, ubukene mu baturage, shortage of infrastructure, ibikorwa remezo bikiri bikeya n'ibindi bice bitandukanye mu by'ukuri mu bisata bitandukanye byatera igihugu cy'u Burundi. Mu by'ukuri aho kugira ngo CNDD-FDD igaragara yuko iri mu ntambara z'iterambere ku banyagihugu, ahubwo bo ubwabo baracyari gushondana. Barapfa iki rero? Barapfa yuko mu by'ukuri ngo Perezida Evariste Ndayishimiye agenda abona funds nyinshi cyangwa se inkunga nyinshi z'amahanga, ubwo harimo n'igihugu cy'Ububiligi. Murabizi neza yuko igihugu cy'u Rwanda kimaze gusa naho akirukanye cyangwa se gihagaritse imikoranire yeruye n'igihugu cy'Ububiligi. Ubwo nyakubahwa Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda agaragazaga yuko mu by'ukuri nta partnership gikeneranye hagati ye n'igihugu cy'Ububiligi cyangwa se Brussels. Igihugu cy'Ububiligi cyahise kimurira ibikorwa byacyo mu gihugu cy'u Burundi. Hari amafaranga rero avuga yuko yahawe Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo yakire cyangwa se ayifashishije mu bikorwa bya gisirikare, by'umwihariko anatange base militaire ku gihugu cy'Ububiligi kugira ngo ahangaha igihugu cy'Ububiligi mu by'ukuri kigiye access, kiba kigifite access muri aka karere ka Afurika Burasirazuba. Ngira ngo mu gihugu Ububiligi bwo biragaragara yuko buri kugenda butakaza hegemony cyangwa se icyubahiro cyabo muri aka karere ka Afurika Burasirazuba kubera Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kugenda zigeramo. Ubwo rero igihugu cy'u Burundi bigaragara yuko ari nka playground cyangwa se ikibuga gishyashya igihugu cy'Ububiligi cyiteguye kuba cyakiniramo. Ubwo rero Perezida Evariste Ndayishimiye bivugwa yuko amafaranga yagiye ahabwa mu by'ukuri atigeze yagaragariza iri shyaka. Ikindi bivugwa yuko uyu mukuru w'igihugu mu ibanga rikomeye cyane ashobora kuba ari kwibikaho imitungo ikomeye, nyuma yuko atekereza yuko adashobora guhabwa icyizere n'ishyaka rye riri ku butegetsi kuba yakongera kwiyamamariza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi mu matora ateganyijwe umwaka wa 2027. Aha rero bikagaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye aho kugira ngo azaze ku butegetsi ntacyo hakuye, kuko nubwo butegetsi wenda kuri manda yindi itaha ashobora kutazatorwa. Bivugwa yuko rero ashobora kuba ari gukora ibishoboka byose akibikaho ubutunzi ushobora kuzamuramira mu gihe atazaba akiri ku butegetsi bw'iki gihugu cy'u Burundi, kuko bikubiye gakeya byo bisa naho
bifite amahirwe make kuba uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri yakongera guhabwa icyizere cyo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ibi rero bikavuga yuko abagabo barimo ba Gervais Ndirakobuca, harimo abagabo mu by'ukuri barimo uyu mugabo uhagarariye n'ubundi CNDD FDD Reverien Ndikuriyo, akaba abagabo batandukanye mu by'ukuri katuza kureba ku rutonde mu by'ukuri rw'uburyo aba bagabo bagenda basa naho bagira. Tukaza kubona mu by'ukuri uwo bita Marie Chantal Nijimbere, uyu nguyu ni minisitiri w'ingabo w'iki gihugu cya Repubulika y'u Burundi, ariko mu by'ukuri nawe bigaragara yuko ari muri CNDD FDD. Aba bose mu by'ukuri bigaragara yuko mu by'ukuri batari kuvuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ukurikije ibikorwa uyu mukuru w'igihugu mu by'ukuri agenda agaragaza. Bivuga yuko rero bishobora kuzateza ikindi kibazo gikomeye cyane. Harimo abagabo bita Dr Hassan Kibeya, uyu nguyu nawe ni umuyobozi mukuru kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi. Hakabamo abo bita Bari Diensekera, hakaba bita ba Marie Chantal Nijimbere ngira ngo twari tumubabwiye, hakaza uyu mugabo ndetse ari nawe ukomeye, binavugwa yuko ari umuntu wa hafi muri CNDD FDD, ariko akaba n'umusirikare ukomeye cyane. Uyu mugabo yitwa Antemon Katihambwa, hakaba n'uwo bita Lieutenant General Gabriel mu by'ukuri Nizigama. Aba ngaba ni abagabo mu by'ukuri bakomeye, cyangwa se nibihinza bikomeye cyane muri CNDD FDD, bagaragaza yuko mu by'ukuri mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yaba adagize amavugurura akora mu bijyanye n'iterambere ry'igihugu, ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage, ibyo byose bishobora kuzirengagizwa, akaba yakurwaho ku butegetsi, yaba mu buryo bwa kudeta cyangwa se yaba mu buryo bwo kumwima umwanya wo kwiyamamaza, cyangwa kumwima uburyo bwo kuba umukandida wa CNDD FDD mu matora ateganyijwe mu mwaka wa 2027. Ngira ngo nshuti bavandimwe, murabyumva neza yuko abavandimwe b'igihugu cy'u Burundi ntago ibintu byoroshye habe na gatoya, ntago ibintu bikomeje kugenda byoroha. Reka dukubitire rero kuri iyi ngingo ijyanye no kuba igihugu cy'u Burundi giteye impungenge zikomeye cyane no kwiyongera cyangwa se bivuga yuko hari intambara ikomeye ishobora kuza kwaduka hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ni intambara y'amagambo, aho igihugu cy'u Burundi mu bihe bitandukanye cyakomeje kugenda kigaragaza yuko mu Rwanda rwaba rwitwikira umutaka wa M23 bagatera igihugu cy'u Burundi cyangwa se bagahangana n'ingabo z'u Burundi. U Burundi bwakomeje kugenda bugaragaza yuko ngo u Rwanda rwaba ruri ku butaka bwa Kongo, ndetse iyi M23 ngari n'agakingirizo. Mu M23 n'agakingirizo ngo ntayibaho, ngo ni igisirikare cy'u Rwanda ngo cyaba kirimo kiragenda mu by'ukuri gishaka kwigarurira aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba, nuko byaje gutangazwa mu by'ukuri n'uyu muvugizi cyangwa se uhagarariye igihugu cy'u Burundi mu muryango w'abibumbye, yitwa mu by'ukuri, reka nze ndebe, uyu mugabo uhagarariye igihugu cy'u Burundi mu muryango w'abibumbye, ninza kumubona ndamubabwira izina ryiwe, niwe mu by'ukuri waje kugenda agaragaza yuko mu by'ukuri ngo igihugu cy'u Rwanda cyaba kirimo kirasatira imbibi z'igihugu cy'u Burundi, ndetse ibi byahise bituma igihugu cy'u Burundi nacyo cyongera ingabo hafi y'imbibi z'u Rwanda. Iyi ntambara rero y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda, nyamuneka abaduteze amatwi murayibona gute? Murimo murabona u Burundi butera u Rwanda, murimo murabona u Burundi n'u Rwanda birimo birarwana. Ibyo byose nyamuneka ngira ngo nibyo benshi mu bategetsi b'aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba bakwiye kwirinda, kugira ngo izi ntambara z'urudaca ziri muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba barebe yuko zahosha mu bihe bitandukanye zakomeje kugenda ziba ibibazo. Uyu mugabo yitwa Zefarine cyangwa se Zefarine Maniratanga, uyu nguyu ni uhagarariye igihugu cy'u Burundi mu muryango w'abibumbye. Rero waje gutangaza yuko mu by'ukuri umuryango w'abibumbye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibatagira icyo bakora, mu by'ukuri ashobora kuza kwaduka intambara ikomeye cyane hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Nagira ngo reka nshuti bakuru n'ubundi nk'uko bisanzwe bimenyereye turebe yuko twagenda tusa naho tugana ku musozo, ariko ntago twabigeze ahangaha tutababwiye deployment zikomeje gukorwa n'igisirikare cy'u Burundi mu bice bitandukanye, harimo hafi ku mupaka wa Kavimvira, harimo ibice bitandukanye, yaba hariya mu bice bitandukanye mu by'ukuri hafi ubwo ni muri Cibitoke, mu by'ukuri aho ingabo z'u Burundi zahiyongereye ku bwinshi. Ariko benshi mu basesenguzi bavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri iki kibazo cya M23 arimo aracyitwaramo neza, kubera yuko ikosa rya mbere uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yakora ni ukuba yagerageza guhangana n'izi nyeshyamba za M23. Biravuga yuko rero ibintu bishobora kwita bisa naho bimubana ibibazo mu gihe uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi
yabashaka kuba yahangana bikomeye cyane n'izi nyeshyamba za M23. M23 rero ikomeje gufata umujyi wa Uvira, ikomeje gukora amasuku agiye atandukanye muri wa mujyi wa Uvira, ariko impungenge zikomeje kugenda ziba impungenge hagati y'igisirikare cy'u Burundi ndetse na leta y'u Burundi muri rusange, aho bivuga yuko abo baturage bari basanzwe bakora ubucuruzi kuri uyu mujyi wa Uvira mu by'ukuri basa naho bamaze kugenda batakaza imirimo. Ubwo turareba impunzi z'abakongomani ziri ku butaka bwa Kongo zahunze ibikorwa bya M23, ariko M23 yatangaje ko mu by'ukuri itanze karibu ku baturage bose b'abakongomani bamaze kugenda bahungira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse bavuga yuko M23 yiteguye kubakira, ndetse M23 nasabye igihugu cy'u Burundi yuko yabafasha cyangwa se Burundi bwabafasha abaturage b'abakongomani bahungiye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi batahuka bakagaruka mu byabo, kubera yuko mu Kongo ari amahoro. Ahubwo uyu mutwe witwaje intwaro usaba igihugu cy'u Burundi ko kidakwiye kuba cyakiva mu bibazo bya Kongo, bakareka izi nyeshyamba zikadiringa ikibazo cyabo na leta ya Kinshasa mu bitandukanye yakomeje kugenda isa naho ibima uburenganzira bwabo. Ngira ngo nshuti bavandimwe, reka dusoreze hano ingingo z'amakuru twabateguriye, ariko nyamuneka tukiri aho ngaho tugana ku musozo, mwibuke muze kudukora subscribe mu kandi like share, mu by'ukuri ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibanezeza aho muherereye hose.